Okay guys, ramai yang tanya saya, what are the best broker that I should use? Okay, Datuk, saya scalper. Should I use the same broker yang I pakai bila saya swing trade? Okay, so hari ni kita nak tengok apa kriteria broker yang terbaik untuk kita. Of course, kita nak broker macam orang cakap user friendly, okay, yang ada advanced feature, mungkin ada advanced technical analysis, real time quotes, ada level 2s, ada time and sales, and of course at the same time kita nak yang tight spread and kalau boleh zero commission. Now of course benda tu is easier said than done, right? Apa yang saya nak buat hari ni adalah I can go through all the criteria that we need to be a trader, dan lepas tu mungkin saya akan nak tengok 10 top broker in the world, apa benda yang mereka ada sehingga kan mereka menjadi so popular in the world, right? Kita tengok top 10 broker yang I will talk about after this. They have 24/7 customer support yang bagus, okay? They have 24 hours in a day, 7 days in a week. Then their interface is very user friendly, and cash kita boleh invest balik dalam money market. Kita ada wide market access, diorang ada beribu-ribu instrumen yang kita boleh trade, okay? But I think the first thing that we need to ask ourselves before kita cari broker adalah apakah trading style kita, yeah? Kalau kita scalper, tight spread not important, right? Kalau kita bukan scalper, tight spread is not important, right? Kalau kita swing, kita boleh untuk simpan 2-3 minggu atau 2-3 bulan, then we don't need a very tight spread, right? Hanya those yang trade 2-3 minit, okay, mungkin kita nak tengok spread yang like 1 sen, 2 sen, ya. Kita nak quick execution, ya. Jadi quality broker itu bergantung kepada trading style kita. So benda ni sangat-sangat penting, dan pastikan juga benda paling basic adalah whatever broker yang korang choose, they are regulator approved, right? Regulatory compliant, right? Sebab banyak broker yang claim mereka broker tapi sebenarnya mereka bukan broker. They are bucket shop, they are bucket house, basically they are scammers, okay? So korang berhati-hati. Tapi saya sebagai scalper, the first thing that I look at is of course execution speed. Okay, berapa laju dia orang boleh complete my execution. Saya tekan butang buy itu kalau boleh saya nak 0.01 second, right, executed, right? And then kita boleh pilih mana market maker yang kita nak. Kita nak Nasdaq ke, Arca ke, kita nak BEX ke, kita boleh pilih supaya kita boleh, orang cakap, bypass the middleman. That's right. So kita kena berhati-hati, but secara amnya kita nak responsive customer support, kita nak execution speed yang bagus, at the same time kita nak choice of tradable assets, right? And of course zero commission, zero fees, advanced charting software kalau boleh, yeah? And don't forget, last but not least, yang paling penting adalah education resource, right? Banyak broker yang boleh bagi kita education tips, macam kita nak gunakan platform mereka, dan apakah tips-tips yang bagus untuk jadi trader yang bagus. So ini adalah antara benda-benda penting yang perlu kita lihat. So what I'll do is that let's put it down, okay? Broker, okay? Apakah itu broker? Siapa itu broker, right? Okay, as we know, broker adalah trading platform. Broker adalah third party yang membenarkan kita untuk trade instrumen yang kita nak trade. Kalau kita specialize in forex, kita kena cari forex broker. Kalau kita specialize in gold, we probably want to find the best broker in gold, right? Sebab different broker ada different specialty. Apapun pastikan dia, right, regulator approved, okay, regulatory approved. Dan maksudnya mereka bertauliah, mereka ini berlesen di negara yang kita nak trade. Itu penting gila, right? And then saya paling penting adalah speed, right? Speed bila dia nak execute, right, execution, especially scalper, kita nak tengok kalau boleh minimal fee, okay? Of course kita nak zero commission, tapi I think zero commission tak practical, especially kalau kita nak cari those yang ada advanced charting software, right? Advanced charting software ni penting gila supaya kita boleh buat advanced analysis. Mungkin kita boleh pakai AI ya di dalam tu, dan kita boleh cari, kita boleh scan chart pattern, complex chart pattern recognition, and then at the same time kita ada banyak choice, okay? Kita boleh trade stock, kita boleh trade crypto, kita boleh trade forex, kita boleh trade option, ya, and real time, okay? Real time price, tak payah kita nak subscribe lagi orang cakap ni Opera and whatever yang kadang-kadang boleh menyebabkan transaction cost kita ni banyak, ya. Okay, selain daripada itu, okay, seperti saya cakap tadi, customer support, right? Saya pernah buka dengan satu broker ni,
Charting software dia super, right? Tapi customer support dia agak limited. Okay, they don't have 24/7. Okay, kadang-kadang kita nak close position, ada masalah, kita tak boleh call, customer support dia tak ada offline, dia tak ada direct phone line. Okay, kita nak online as well as offline support. That means kita boleh telefon mereka jika kita ada masalah dengan trading kita. Alright, benda ni essential, especially kalau kita nak solve issue quickly, termasuklah over the weekend. Right, over the weekend kita nak study balik, kita nak buat market replay, kita nak tengok apa benda kita trade, apa yang jadi, apa yang tak jadi. Kadang-kadang kita perlukan pertolongan daripada mereka. And then of course kadang-kadang kita tak faham kenapa kita boleh ada high slippage, right? Kadang-kadang kita trade cantik, tiba-tiba kita tengok execution price tu bukan not at the price yang kita buy at RM10, tapi executed at RM10 3%, so kita rugi 3%. So sometimes really important for us to check back dengan customer support mereka. Last but not least yang saya cakap tadi, pastikan broker-broker ni ada education resource yang tinggi, yang mana membenarkan kita untuk dapatkan educational materials, right? Broker yang bagus biasanya ada banyak webinar, Dia ada banyak webinar yang kita boleh join almost every day. Dia orang ada calendar. Webinar hari ni bercerita tentang forex, besok bercerita tentang crypto, bercerita tentang hotkey button, level to screen, right? Scanner, right? So kita nak cek those yang boleh bagi kita banyak-banyak webinar untuk kita supaya kita boleh apa? Basically kita nak improve skill kita sebagai trader free of charge. Okay, of course benda basic macam account balance. Okay, benda ni is very very intuitive. Kita nak benda ni very intuitive. Kita tak nak account balance yang complicated, right? Padahal aku nak tahu berapa balance aku saja. Kadang-kadang banyak broker they have very complicated account balance. Okay, so kita nak tengok account features yang very straightforward. That means berapa deposit kita, berapa balance kita, berapa leverage option yang kita ada. And kalau kita ada 4 ataupun 5 account, sub account, right, kita boleh link antara sub account tersebut, right? Kita nak benda-benda sini. Now of course, sebelum saya terlupa, right, ini untuk those korang-korang semua yang bukan scalper, korang-korang yang baru nak jadi trader, okay, benda ni yang penting adalah mobile apps, right? Right, kalau korang yang baru-baru trading ni, mungkin mobile apps ni sangat penting untuk korang. Korang nak pastikan broker tersebut ada mobile trading capabilities yang boleh support, right, beginner, right? Make sure dia ada full mobile apps. Okay, bila sebut mobile app, dia kena robust, right? Dia kena user friendly, right? User friendly, dan kalau boleh dia ada full functionality, bukan saja buy and sell tapi juga ada scan, ada level 2 kalau kita nak tengok, level 2 screen, ada time and sales, and mungkin power meter, whatever else yang kita perlukan. Of course, cara paling senang untuk kita check sama ada broker ni bagus atau tak adalah dengan melihat reviews. Okay, biasa-biasalah korang pergi dekat Google and tengok review broker yang korang nak buka tu. Apakah reputation dia, kan? For start, mungkin kita start dengan pilot, dekat internet kita ada pilot trust, kita ada banyak-banyak benda kita boleh guna untuk kita check review, ataupun basically kita nak tahu apa reputation broker. This is the first thing that we do, right? Okay, the first thing that we do adalah kita check apa review daripada other traders yang telah pakai atau yang dah ada experience dengan broker tersebut. Okay, evaluate that factors. Kalau ada yang complain experience tak bagus, okay, so berhati-hati. So buat sikit Google research, right? But basically semua kriteria yang saya bagi tadi tu dah jelas, and then selepas kita dah habis review ni, barulah kita buat comparison. Kita nak pastikan semua broker yang kita pakai ni bagus dan duit kita selamat. Baik, saya mungkin nak cerita sikit apakah top 10 broker yang famous di dunia yang mungkin korang boleh research, right? Of course all these top 10 broker, they have very competitive pricing mereka. Some of them even have zero commission, unbelievable, yeah. They have zero commission selama-lamanya, right? They're very low spreads, okay. They're very competitive, forex rates, yeah. And then kita boleh recycle cash kita yang mana yang kita tak pakai, okay. Recycle cash kita, invest dalam US money market or even Europe money market, dan kita boleh dapat 2-3% dalam setahun, okay. And of course top 10 broker ni, setahu saya, they have zero downtime, right. Dia orang tak pernah ada blackout, right? They have zero downtime. And in fact, some of them ada pledge kalau dia orang ada downtime, dia orang akan compensate kita. Okay guys, so that's interesting. Baik, mungkin kita nak cerita sikit apakah antara broker yang famous, okay, yang saya dah pernah try deal dengan mereka. Mungkin these are some of the broker yang korang nak check out, right?
But these are the broker yang susah untuk korang nak trade US market. Okay, korang nak trade global market. They are not bursa brokers. Okay, kalau korang nak trade bursa, cari review daripada orang lain, right? But these are the broker yang famous at the global level, right? They are the top 10 best broker in the world for 2025. Yeah, of course, kita ada banyak. Antaranya adalah Moomoo, right? Moomoo famous sebab mereka ada basically zero commission, right? Sama ada korang trade stock ke, ETF ke, option ke, commission free, right? That's ganas, okay? And saya dah try Moomoo, they have very robust trading tools dia, analytical tool, charting dia gila, right? Dia punya advanced charting fees, software dia setaraf dengan TradingView yang kita kena bayar. TradingView ni premium, right? Kita kena bayar. Even MetaTrader pun kita kena bayar, kan? Tapi Moomoo dia free, they have very competitive margin rates, and then kita boleh tengok syariah, syariah status, semua saham yang ada dalam tu. Dia ada interest rate untuk uninvested cash balance yang kita ada. They have free level 2 level 2 apa cakap time and sales, especially those yang nak trade laju ni, scalper. Jangan ceritalah, customer support mereka 24/7. The best thing that I like about Moomoo adalah kita boleh beli fraction share. Okay, kalau saham tu mahal sangat $1,000 atau $500, kita boleh beli 0.01 or even 0.0001 daripada satu share, right? So fraction shares. So that's why Moomoo is taking the whole world by storm. Other than Moomoo, kita ada Webull. Okay, Webull pun sama, commission free stock. They have great ETF, not in US but in Europe as well. They have advanced tools, sama. They have very good cash management, automatic interest, right? That one benar-benar simple. Tapi saya suka Webull sebab dia punya paper trading dia very robust and very sophisticated. Okay, paper trade dia kau boleh buat 3 atau 4 paper trade dia. Again, they on the fraction share, which is so cool, dan dia sangat sesuai untuk beginner traders. Okay, of course untuk advanced trader maybe Webull tidak friendly sangat. Okay, but anyway, Webull is good, right? Kalau korang nak fikir kan selain daripada Moomoo tadi, then of course, right, dulu saya pakai Thinkorswim. Thinkorswim before Moomoo and Webull, they have a lot of advanced features. Cuma lately dia agak slow, mungkin ramai sekarang pakai TOS, and then kita boleh buat kita punya indicators sendiri and plot it on the broker platform. They have advanced chart analysis tool. They are regulated in so many countries, probably more than 50 countries. Yeah, they have one thing yang saya suka Thinkorswim adalah dia ada over the counter market, OTC market. That means kalau kita nak trade saham kecil yang bawah daripada $1, right, 20%, 30%, yang not listed Nasdaq, dia di luar over the counter, right, kita boleh pakai Thinkorswim and free of charge. Kita boleh scan semua saham-saham 20 sen, 5 sen, 3 sen, right, dekat US, kat Europe, right, all of it is actually dalam Thinkorswim, right. Of course dengan paper trading dia, demo account dia gila best, right. Dan saya suka Thinkorswim yang Moomoo tak ada dan Webull tak ada adalah kita boleh buat market replay. Right, kau boleh pergi 10 tahun lepas, kau boleh trade as if it's today, right. Dia ada market replay, paper trade yang sangat-sangat bagus yang setahu saya lah Moomoo dengan Webull tak ada, right. Yang keempat, yang famous sekarang tapi tak sampai kat Malaysia lagi adalah Robinhood. Robinhood kau boleh trade 24 hours habis. Moomoo tak, Webull tak, Thinkorswim tak, jadi kau boleh trade 24 hours. Robinhood ni dia lain sebab kau boleh trade semua saham dekat US 24 hours and ada volume. Setakat nak beli 300-400 saham, or even 1,000, 2,000 saham, right? Dia orang boleh cover. You boleh buy Tesla pukul 3 pagi, boleh buy Tesla pukul 2 petang, right? Pukul 1 tengah hari, right? Tak ada masalah. Kita tak gaduh nak bangun malam. So itu yang bagus Robinhood. Tapi bagi saya Robinhood ni sesuai untuk beginner trader. Dia orang ada fraction share, and then kalau korang ada IRA, ni bukan not Malaysian, American, you all can use the pension fund to trade Robinhood. And then of course they have IPO access untuk retail trader. IPO mereka bukan saja kat US, kat di luar US untuk boleh apply untuk dia IPO. I mean that's awesome lah. That's awesome for Robinhood. Of course Robinhood terkenal sebab dia ada first zero commission broker in the world, right? In the world. And I think dia memang power lah. And then I've been known, right? I've been notified that Robinhood baru saja memperkenalkan crypto offering, right, dalam dia punya user interface, dan interface dia sangat friendly and very simple. Simplicity is more. Okay, selain daripada itu, of course kita ada FXTM, ini untuk forex brokers, forex broker FXTM dengan Owenda, right. Saya pernah pakai platform mereka, very cool untuk trade crypto, untuk trade forex, and also limited number of stocks. Okay, this is cool untuk korang yang specialized outside stocks, okay, especially CFD. So they have fast execution speed,
They are level 2 screen, they have very robust paper trade, right? And of course, yang paling penting adalah they have huge tons of education resource dalam FXTM dan juga dalam Oyenda. Okay, so ini antara dua broker yang saya pernah pakai. Okay, and then other than that, of course, IG. Okay, IG Market dengan Saxo. Saxo dan IG Market, orang tak bilang dia ada segala benda dalam dunia. Everything in the world, every stock in the world, you name it, apa negara yang kau nak trade, apa Afrika, Jepun, Korea, semua ada ke dalam tu. Right, so Saxo dengan IG ni dia macam adik-beradik. Of course, IG is based in London. Okay, Saxo is based in Denmark. Okay, I have been using Saxo for many years. They have currently they have no minimum deposit requirement. They have extensive market analysis tools. They are on the hot button. They have shortcut button, which is cool. You have super thousands of options, macam-macam advanced option strategy yang korang boleh gunakan, and they have massive numbers of chart tool yang korang boleh buka, and they are regulated in more than 60 countries. Now, saya beritahu lagi yang saya pernah pakai, broker yang saya pernah pakai, of course, Tastywork. Tastywork adalah broker khas untuk those yang nak trade option specialist. They have like, I don't know, probably 50 strategy option yang kau nak buat, semua dalam tu. Debit spread, credit spread, apa lagi, straddle, strangle, kau nak buat apa, ratio back spread, kau nak buat apa, segala macam strategi, right? Strategi yang digunakan oleh options, right? Option trader macam butterfly, macam banyak lagi lah benda-benda kelakar yang saya pun tak faham apa benda, but they have all the strategy yang korang boleh buat hanya secepat 2-3 saat atau 5 saat, right? And I've been informed that currently dia pun nak gunakan AI yang boleh membantu platform mereka untuk set the probability and suggest to the broker apa strategi yang patut guna at that time, given some stocks and all this. Okay, now for gold, I know a lot of brokers. XM is one of it, right? My team have been using it so many years before. They are very flexible leverage options. Then dia punya leverage boleh go up to 1,000 times. Okay, they have incentive kalau korang deposit money. They specialize in gold, right? And they have probably more than 2,000 or 3,000 CFDs across commodities and various asset class. So they have very tight spread, they have fast execution, all this. Okay, so ini adalah antara broker-broker yang sesuai untuk korang. So to me, yang paling penting adalah korang kena tahu what is your trading style. Apa trading style korang? Korang ni jenis scalper ke, day trader ke, guerrilla ke, momentum trader ke, ataupun counter trend ke? You have to know that, right? Nombor dua adalah korang kena tahu instrumen apa yang korang nak trade. Right, basically ada forex, ada commodities, gold or oil, atau korang trade options, they need different brokers. Or you trade macam people like me, I trade stock, Nasdaq stock and low float stocks. So we need different broker. Kita kena ada hotkey button, kena level 2 screen, right? Of course, definitely we need real time data kalau korang scalper. Real time data untuk option dan juga untuk low float stock. Korang kena ada accurate market information. But kalau korang dah advance, dah jadi expert, you don't really need candlestick chart, all this mereka tak penting sangat. Especially kalau you scalper, you dah move beyond that. You don't need so much of education resource. You probably need subsidi daripada broker tersebut. Bukan saja zero fee, tapi broker tu boleh bagi fee dekat engkau pula. If you trade at bid level, right? You create liquidity. You want share of the market maker fee yang broker tu ada. Yeah? So this leads me to my best broker yang I've been using this for years. Scalper. It's called Lightspeed. Okay? Lightspeed is my best, my favorite broker yang saya pakai personally untuk scalping. Okay, untuk scalping. Sebab Lightspeed, number one, you boleh pilih mana direct market access yang korang nak buat. Dia direct market access, dia tak ada middleman, right? You boleh pilih mana yang korang nak, ARCA ke, BATS ke, dari market maker yang go direct. Kalau kau tengok kat situ ada 50,000 share orang nak jual dekat ARCA, at that level you can go direct and beli benda tu, you boleh snap benda tu. And then Lightspeed Trader, dia ada hotkey button yang sangat robust. You boleh customize hotkey button, you boleh buat shortcut button, right? You boleh visualkan dia, you boleh buat macam-macam color kat atas tu, and then you boleh split into 6 monitor, you boleh buat scan yang laju, dan dia sangat-sangat light, sangat-sangat fast. There is, you know, I can tell you that like almost zero downtime. Okay, and that is the best about Lightspeed, especially kalau korang nak jadi scalper, super scalper, right? Level 2 screen ni orang ganas. I don't know whether you understand what I'm saying, but the fact is that Lightspeed tu sesuai untuk orang macam saya, okay, as a scalper. So anyway, guys, that's about it. My quick walk through about all the brokers in the world yang saya dah pakai. I really love this, right? Kalau korang yang baru start, mungkin korang start dengan dulu broker yang bagi mobile apps, okay? Pastikan dia 24/7 support, and dia ada huge free education resource, and last but not least kena ada robust paper trade punya platform. Korang boleh buka di mereka, kalau bertrade as if it is real, right?
and boleh belajar banyak daripada situ. Okay guys, so I think that's all about this perkongsian saya. Mungkin pada expert saya boleh tunjuk sama this broker later on, but I think that is the most important thing that you need to know. Pastikan korang check Google review dulu, cari user reviews, okay? Sebab sekarang banyak orang yang tertipu dan scam dengan broker-broker yang kata mereka adalah broker forex, gold, crypto, but in the end they are not. They are just bucket shop yang nak scam duit korang. Okay guys, kalau korang suka, alright, like video ni, share video ni, tinggalkan komen, and stay tuned untuk episode seterusnya. Alright, take care. Salam saya. Tak apa. Janji kaya.